فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي يا ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني. فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني. لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني. لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجى أركاني. ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان. ولأكتمن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني. ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان. ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني. ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني. ولأكسون عيوب نفسي بالتقى ولأقبضن عن الفجور عناني. ولأمنعن النفس عن شهواتها ولأجعلن الزهد من أعواني. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعاله وصحبه أولي النهى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ore Allah tiga jallanen ko oda hakuni oda khamama oda khanawari alhamdulillah oga telle jallane ziyara nyani oti conference fe on daga sara khaso khirisi khaso on degi khanta oni kuni odo ni jallanen ko suwambogu angana kangal laqesu asu sikila kenya iga duanga igi kitungutu katoy go kunyini Allahu akbar jallaneni tuwana ndebenya tuwa hundebenyani mekke kharallem bucci nege daga asure gomundi ni du magayan kandina a gomundi Allahu ta'ala ganno da khatugana jallanin ko Allah ganno da khatugana mogeri conference khere deberi jallane bi idnillah keni ziyara nyai jallanin kombogu min kulli fajjin amiq asuyam bogu higa gemmo la hawla wala quwwata illa billah e dinan kanu yemmefe qado khanuti alla ya ode khanuti ke alla bane alla ganno da khanna alla ganne kani ku kurana alla ganni berekindini alla ganni norono ya rabbal alamin sir sugasigi hammiga e jotega e alla ganna hammini jarana Allahu ta'ala ganne buguno kunyano da khada ke wuci lamano ga sagene jallane ode tammise nyancage Allahu akbar alla ganne ragono da khada kinnano sudanga oda kasukuni almamini debugumu konseheni merini oda kasusukuni sira sugero tikebe alla danguri alla gannan tugana alla antonya fisiringalle khadanga alla antonya fisiringalle khada khakuni ndende khamamande ade khana warinde khakharallemma haruna gakku khagede kesigirabe faga khage boguna giyare na darajare nangeme kundu adin kay meju okumeni harallum okumeni geribuni khaga gemmo ku yakundu bel oku an qawanan kefi gay natuano qorom bismillah natuano qorom nyankandi nan sigida ngakiyenga ma allana owrigi mallana hinnoy alhamdulillah serebe ganani anga tuwa kum valeri nyato anga dum ga yankandi ni kundu Allah ta'ala ganno da khawrugindini Allah ganno da khasuturuni Allah ta'ala ganne legeri mo sirenya no da khada Allah ganne debu ku kurana Allah ganne kani ku kurana oda gasukuni o kharam mogoni oda gakuni khagede khawati ngarado batte o faba laji darame a Sheikh Harun Sago o kharam mogo kapallema Al Hassan Toure oda gasusukuni khagede sigirabe deberi jallane no go girnan qannesu khagede debero danga khadenya khaymada o faba isaga ku France Allah dangol lengore khagede kebe deberi oddu akhasuda jallane oddu Allah ganne debuku Allah ganni kuran Allah ganne maga gemmeritini Allah ganne suturanyana Allah ganno da korosini Allah ganno da tangana yo keyani nan to siru sage oddu aw khanda oddu aw muru khay alhamdulillah Allah ganne hammini jaran اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اقض هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقض دينا للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين
o gomu la gasaranya direct jallane misile wallahi almamedu nge dangini timo ya gan sallitiya khade kenya doronta hunye khade kenya na giyaroy khade kenya duma ga yanke alla ganno da khawurgindini alla ganno da khadorono alla ganno da khasuturini wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.